Dipoelo tša mphato wa maramatlou tša ngwageng wa 2020 di moseleng ge di bapetšwa le tša diprovense ka moka e le go palo ya ka tlase ga peresente 5.5. Limpopo e bile province e le noši ya go hwetša ka tlase ga diperesente tše 70 dipoelong tša marematlou ngwagola. Tonakgolo Stan Mathabatha o re mmušo o ka se phuti matsogo wa se dire selo mo le naga e senyega. Tonakgolo o biditše batšeakarolo ba etša baithuti, barutiši, Molekgotlaphethisi a dikolo le ditsebi mererong ya Thuto go ahlaahla mangwe a mabaka ao a ka hlolago mathata ka profenseng. Kopano ye ya seboka e fihleletše leano la go tsena seemo ka bogare. We are going to set targets which are quantifiable so that in every month as a province we come together. Maybe let me take off this. Every month as a province we take stock of what happened. Yes, we take stock of what happened during the course of that month in that particular Department of Education. Go bile le boipiletšo go batšeakarolo gore bahlankedi ba mmušo ba rwešwe maikarabelo mabapi le dipoelo tša tlase. Le ge go le bjalo Mathabatha gore go fihla ga bjale a go bohlatse bjo bo bontšhago gore bahlankedi ke bona ba ka solwago goba go rwešwa maikarabelo tabeng ye. Molekgotlaphethisi wa kgoro ya Thuto Boshielo o re balaodi le bahlankedi ba dikolo tšeo di sego ya šoma gabotse ba ya go rwešwa maikarabelo. We have 57 circuit managers accounting and 3 district directors accounting. As I'm talking to you, we've also sent about 233 letters to underperforming principals, and they are also in the process of accounting one by one to see what happened and what is their improvement plan. Ge le di boledi kopanong ya lehono di sotše ka bogale maloko a setšhaba ao a šarakantšhago tshepedišo ya dikolo.